Hai Parlok, te kublai ya pi Parlok sai sin mo, te ngawan hane hapo video ban jatuh ya pi ya gajing jonga mo, te ya mah, iti mau try earphone deh, ani, mak, ya nih, mak. Te ngamun ong kumne ken te cincar pa mobile jo ngaem kasniu da komen ya ki Parlok rem hap komen bet hap ai betang naik te ada wish good morning te katu te long kala dan lupa te tu te ngayo ken dan ai good morning good night re kwe te la komen re la sniu mobile te wat nom skip Parlok ene video mo sepeda du sakaman ni ban batai ro kelit te namun pedong kumne Parlok te bun bagi panjing kersan mo bun ba panjing kersan ngong kersan kumno mo te haba tang follow kim follow tang ki panjing kersan kim solongo re tik panjing kersan klem follow te ladanga follow mangaro kim juk follow bang te kumno pinjo jing kersan haba kum tamo Parlok te lada pikwa jing kersan te follow ya kibrio te kasong hakamun kibrio lada ki follow back lada ki kwa ban kiu te kin follow back ya pi lada kim kwa ban kiu em kin nam follow back re ya pi te nga banga kwa ban kiu em de mar kata nga follow back pe te nga follow nang kong pe ya kibrio nga follow nga i kine ki ba mjuk follow em nga follow te lada ki follow back te mlei lada ki follow back mlei ngi nga tengan kiwi mo te ban unfollow rom long refer long sin la follow te lada pi kwa ban kiu te wat ju unfollow re namar ba lada ki unfollow te kamalik jongi em kan saw yo ite kene ki briu kim dei ki batray sitom kim dei ki ba kwa ban tray mo ban yarap mar kalian te kan sa penduna ya pi tip ke mo te de namar kata nga ngam ju unfollow ya ki briu nga ulta nga sai follow be te dadan be follow nga follow back be te kene ki video kala jrong ba te majrong ba te tom lele ndanga keren pemem Parlok ngaklet lu te kae ga bangat mu ban keren te lahada ngam keren video re ngakan mau lun penya te menegas ni ya klem agril re klem chat re klem le style re klem nang off klem ai menegas ni mo te lipstick ro badan na dumen step hi persua balik bela mata mo te bye Parlok saya kendu pada video ngaram ko ini mo